nyo pemilu kato hai sidram tuah. Bek tat na dengo li nyan i kayak musang ale bui segutnya na pe ali dengo. Hancur tat ka Aceh hancur tat ka lih damai MOU. Barakon hana lagi nyan Aceh. Ino lih damai MOU ya subhanallah lempah hancur ka Aceh. Selama Mekah menyobarkan bangga tu. Tak bangga bak orang lain. Tapi jino kamale tu. Kamale tu dengan selama Mekah. Yang ke hai sedram tuah yang boleh busi orang kesin pu sampo bak orang drone mamandung. Pemilu ne baikot. Yang pilpres haram jadah ne baikot. Ne tintung ne lawan politik PNA. PA yang ne lawan urang nyan. Benar tingat sedram tuah bah. Yang le tsunami terimong damai MOU nyan purte nakuh. Purte ase tuhaput. Yang ase tuhaput yang teken damai MOU. Yang dipengut ba urang drone hai sedram tuah. Yang damai nyan nakuh damai ke kelompok. Nanu tu sawa urang drone toh tuhaput. Si tuhaput. Yang si tuhaput nakuh yang pun purte. Malik Mahmud. Yang Malik Mahmud asai bajung palihnya ji keturunan Madura ji. Kon asli Aceh. Yang ji urang pengut wali. Yang kedua, yang Dr. Zaini. Si Dr. Zaini. Doktor hewan yang lembui dua. Lembui leh. Si Karya Zaman. Yang lembui put. Yang lembui put, yang breok nyan kena, yang dipegah barokon wate masa perang ji awak ba pesawat tempur tim Zakir Manaf. Nyan put dro yang teken nyan hai sedram tuah. Nyan yang teken damai MOU bah. Behana lun pegah ba urang drone. Jino nyan menyone pabeh urang nyan. Si tuha put nyan menyone pabeh. Mungkin selamat. Aleuh ne pabeh si tuha put Irwandi sampoh cik. Darwis Jeniap yang sampoh cik. Sofian Daud sampoh cik. Adi Lawung timba. Munawar Liza bau tak tung. Iji hawak raya idih. Di Jawa idih di Gontor. Di Jabut idih. Hanam itu sepu pi. Yang abusi pegah ba merang kesok lawan kalinya. Yang ku nyong sedram tuah nu baikot pemilu. Nu baikot sedram tuah pemilu. Menyon dijak coblos nijak laju hanapu tapi bandua netok. Nutok manduanya. Baik ne kebah pi musaboh. Bandua netok. Tulis long. Harga mati Aceh Merdeka. Ne peduk pak evinan yang bak coblosnya harga mati Aceh Merdeka. Apabila pulih nebuh nana busi. Nana busi ne tulis hinan dia teg. Menyoyo ne hurung drone mungkin tulis nana busi dia. Busi urang gasin. Yang watin dia coblos. Harga mati Aceh Merdeka. Yang kenyan hasil rapun tuah yang pelun pesampo. Terima kasih kudik dadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang busi kamu tak? Aku si di dira kan Belanda dengan Aceh kira tu. Temang ka dengan gigih runyan. Ka kada